Ütüö күнүнен. Олонхан неделетин чечетинен бүгүнгү рубрика бытыгар Алексеев Роман Петрович бöҕарамаана алаатыр ала туйгун олонхото күнсерин көрөрөгөр. Сахан оротун героической эпохын олонхотун үетитиге күскүл элебит, сүйнек алаатын киллербит, бастакы көрбухак нехилегиттен жарынтан төрүттэх, андойду литературатын, Максим Горький атынан Москватагы институт старшей научной үлехите, филологическая наука кандидата Иннокентий Васильевич Пухов суруктарын билгеннери. Биги фонда бытыгар Россия журналистерин союзун члены, Бечат Туйгуна, район хагатын редактора Федор Игнатьевич Васильев, Кергене Саха СССР тюлях учутала Мария Васильевна Пухова, Иннокентий Васильевич кенелери кытта 1976 хэттуан хэтті халдарга сөрүсүбүт төт суругун Федор Игнатьевич Васильев алатыр ала тойгун ыстатыйытын, олонко машинка вечаттен битин илинен сахалы буквалар көннөрбүт копияларын туттарбыта. 1976 сыл ақсынне 16 күнінәғы соругар Иннокентий Васильевич Пухов Роман Петрович тугунан манныгедер. Я считаю его крупнейшим якутским олонхосутом на уровне самых знаменитых. Я его в 1949 году слушал, поэтому знаю, что у него сохранен тот чудесный стиль и та замечательная образность, которые присущи якутским олонхосутам день. Онна Федор Игнатьевичка Сюбелявит. Нужны выступления в печати. Ваша роль как редактора районной газеты будет необыкновенно велика. Необходимо все это продумать и выступить с предложениями и мероприятиями. Онна бәйті Москваттан олоран партия обкомын, культура отделын, суруятчалар союзтарын кытта, кепсети, суруссу ыдарын туғынан суруяр. 1976 сыл алтанне хүлбалта күнінәғы суругар, Чуковскайка аны саз эпоскан Аллах конференция кыттықтағын, Роман Петрович олонхотун хат печаттенерин ыксатан суруйбут. 1977 сыл мусустар 10 күнінәғы суругар, Иннокентий Васильевич, Анна Ивановна, Мария Васильевна Пуховаларка, Федор Игнатьевич Васильевка, Николай Афанасьевич Ковровка, Роман Алексеев олонхотун күнді посылкатын топпутун хат печаттәһиңге сүнкен өлелеринихин мақтаммыт. Бу суругар олонхо кохон устурукаларын хайда хаақпытын суаттаабытын билиһиннерер. Кене ағытынан болонхо тыһынча 305 страницатыгар, бехим 1 тыһынча 315 кохон устурукалаагын андойду атырбыт эпостырыттан төрдүс местеға, СССРска 2 местеға турон сөбүн. Олихин Федор Игнатьевич тахтан кохон устурукаларын ақсанын, толчунайын билерге Роман Петрович аймақтарын кытта контролнай ағы оңорорга сүбеләбит. Суругар олонхоғыт тылы сатавыллахтык туттарын цыналабыт. Язык Романа Петровича замечателен. У него и своя манера рассказывания. Очень высоко развито искусство перечня, так характерного для всех олонхо. Но Роман Петрович здесь особенно виртуозен и в сравнении в эпитетах. Бүтәһик 1977 сыл балаанын сүрбе күнүнәгы суругар, выпускатын кемигер библиотека поэта ден серияга оюнускай словарын тахарыга кенеген оратчунан тылбаска үлелен ала тойгуну статыяны сагалгылыгын суруйбут. Кылгастык фонда баш суруктары билгендерде хатинник исхохонноқтыр. Суруктар бары нучалы суруллубуттар. Бу агаяқты суруктан көрдөхө Иннокентий Васильевич бу биремега хетте он сахын лаппада астар, төһөдө гырыйттар, научный үлетин быгыгар. Биреметен аттаран Алексеев Роман Петрович олонхото угулуччутун сыналан. Болонко бечаттенен тахсырыгар элбэхтик кыһыллыбыта үлеләбите көстөр. Бейін 3 сыл болан баран Алексеев Роман Петрович үс үйеләғ алатыр ала тойгун олонхото 2 сыллаққа Саха Батурдары серия бастығынан бәчәттінен тақсыбыта.
Бей фонда бытыгар маны таһынан дүмсүттен төрүттәх педагогической үле ветерана Андреева Анна Петровна, Алексеев Роман Петрович бөгөрамана уһун ологун үлетин туһуна комуян оңорбут материалларын туттар бита. Анна Петровна материалларыгар бу сүдөйем не бечеттенеригер үлелебит сыраларын бирбит жоннору сырдаппыт кагыт статьялара олонкоттон быхататты Роман Петрович хохоннору балдар. Уонна жарынтан төрүттәх Мордовская Наталья Накентьевна, элләйик оголон хотун устудиятын салаятчыта, угуятчыта, Сергей Васильев олонхолоргар ологорбут оголорган алла комурунюгун видиятын туттар бита. Кытыылыр сылгы саға, кыхыл сымаратағы, кыхыгарачы көтөтө турар, кыскыйыр кыдааннаах, доолан атыр оғыз саға сор батағы, лохугурачы сүйірдер доқсун бурхалаах, тарағай табасаға чакыр харатағы, лахыгырачы тебе турар часкайыр саталақ, тахыгырыр курағы, таз жолакыр, тойдустун, сүйләғатын күрдік, лүхігірі сүйрен істе, ден. Араман Алексеев үсүеләх алатыр ала түккүн олон қотын тылларынан беригін түмттүүгін. Болғымтағы тейін бағи баларын.